Ngiyanibingelela nina besilo sakithi oSuthu. Nina bakasomkhanda wakithi emkhontweni okhanda bezindlu nabezindlwana abezindlu bayikhexa imlomo. Nina bakacala lathethwa ngemkhonto kithi kwamalandela amanye amacala ethethwa ngeindukwana. Ngiyababingelela bonke abesilo ngethemba basaphila babingelelwa ngumntungwa kwikholo Khumalo TV ku-YouTube bakwethu ngethemba nisaphila nonke. Nginiphathele ke nawo ke umuthi ke kuthiwa ke usolo. Kuthiwa-ke usolo umuthi-ke wedlozi-ke lona-ke bakwethu-ke umuthi-ke wedlozi umuthi-ke ubulawu-ke obuhle bedlozi-ke ixolo lawo-ke liyaphalaza-ke bakwethu-ke lixosha-ke amaphupho-ke amabi eza-ke ney'thunzi-ke ezimbi nabeqhawe lilungisa-ke igazi liqondisa-ke ney'ndlela lenza-ke idlozi-ke licace nabe bembube umuthi-ke wedlozi-ke lona-ke uye-ke uhambe kakhulu-ke novuma kubangoma-ke nonginakile omnyamathi kanye-ke neminye-ke imithi siyawazi-ke umnyamathi-ke umuthi-ke oxosha-ke isicwacwa kumuntu oxosha-ke isidina owakha-ke isithunzi-ke umnyamathi-ke kumuntu nabembube umkandankawu-ke lona-ke bakwethu kuthiwa-ke usolo babuye bawubize-ke ngosolo ubuye-ke ugqume futhi uphalaze nabeqhawe kanti kuyagezwa-ke futhi-ke nangawo ubuye-ke welaphe-ke umhluma-ke kwabesifazana-ke kuyachathwa-ke nangawo ixolo lawo-ke liyachatha-ke abesifazana abaphethwe-ke umhluma nabeqhawe kodwa-ke alivamisile-ke uhamba-ke lodwa lihamba kakhulu-ke nemithi-ke efana-ke nomathunga-ke nosiklenama kanye-ke neminye-ke imithi nabeqhawe alifakwa kakhulu ngoba-ke kuthiwa-ke libuye-ke libange-ke ney'ntwala-ke zengulube uma ngabe lifakwe-ke kakhulu uma ngabe-ke umuntu-ke echatha-ke ngawo umuntu wesifazana-ke echatha-ke ngawo libuye-ke limbangele-ke ney'ntwala zengulube uma ngabe-ke lifake-ke kakhulu umkandankawu-ke lona-ke bakwethu umuthi-ke wedlozi-ke umuthi-ke owubulawu nina beqhawe-ke bedlozi ngibonge kakhulu baphile-ke abesilo.